ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯍꯥꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯎꯆꯦꯛ ꯐꯥꯕ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯆꯤꯐ ꯀꯟꯖꯔቬꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯑꯦ ꯑꯪꯒꯥꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯦ ISTV ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯄꯥꯎ ꯏꯪ ꯁꯣꯛ 2020ꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 30ꯗ RK ꯔꯇꯟꯃꯂꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯆꯍꯤ 16ꯔꯣꯝ ꯁꯨꯔꯕꯤ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯆꯤꯡꯉꯥꯡꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ ꯄꯣꯏꯂꯥ ꯂꯧꯀꯣꯜꯒꯤ ꯆꯔꯨ ꯏꯀꯨ ꯃꯔꯛꯇ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯆꯍꯤ 9ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ngasi serap kota leba district and session judge Imphal West ki maibam Manoj Kumar gi kota RK Ratanmala gi mishi asida ningombam lekai dagi soibam Dhanabir mara leire haina lauthokibane mangonda karamba chairak pigadagi haibagi sentence hearing lagliba tang 9 da chathaduna chapchaba maral adu lauthoklagani ngasi kota gi soibam Dhanabir bu police na puthorakpada yamlaba nupi singna Dhanabir bu phunana ba honabada police ki akanba section thorang lokhatuna Dhanabir kota gi puthoraklaga jail da thamkhre Panbayai Laikidrabi RK Ratanmala Chai Kuntaruk Apokpa Rohini Kumar Khrai Chingangwam Lekai nupi ase Ingsol 2010 January tang 18 mayumdagi thokraga hanjilaktabadagi imung manungna thinari ngai cherakta Singjamai Police Station gi manung chanba poila lokolgi Charu iku marakta January gi tang 30 gi numidang wairamda asiba hakjang oina phangkibani Ratanmala mishi asida ningomba me lekai dagi soibam tombagi masanupa soibam Dhanabir sahini funi thoirom surabami asi chene haiduna Singjamai Police na pharaba matung misi asigi matangda District and Session Judge Imphal West da sar sit thangatuna hearing chathaduna lakhibani Amaromda misi asigi matangda Khurai Chingangwam lekai dagi tongan ba loop singna JAC semduna mihat pa phaduna ain gi oiba dandi piu haiduna tongan ba khongjang sangsin baga loinana soibam Dhanabir gi yumda sangshinduna Dhanabir puthokna ba khongjang sangsin bada Dhanabir gi imung manungna nongmai kapthorak padagi miyamna Dhanabir gi yum yauna yum khara mai chak leikhrabani Traditional right ni haiduna chingi mafam kayada lamlaki sa uchek phaba hatpa amadi yonbagi thabagasi aranbani haina Principal Chief Conservator of Forest A Angamina ngasi Nupilal Complex ta pangthokpa state level photography competition gi photo exhibition hogdopagi tharamda phongdukre magna makata na haikibada sa uchek hatpa amadi yonba si mapung phana thingnana ba honabada maikei khudingmaktagi mateng pangbu changi sa uchek hatpa amadi yonbagi senfam tawduna hingliba miyoi singi damakta su department ki maikei dagi makhoi gi atoppa hingnabagi lambi ama pibaga loinana punna bhab tamina batangai fadi haike So today there has been certain misconception among the younger generation and hunters that they can kill as much wild animal as they want, bring to the market and sell, which is something which we need to address and we are addressing also to talk with these commercial hunters or professional hunters. That is also one of the issues that we need to address. Poaching is something which we cannot stop completely also. But at the same time, we are putting all our efforts and our best foot forward. Whatever money we are getting, whatever be the constraints, we are investing for awareness creation and to elevate their livelihood also. Assam Police na ing solution ni tarani thoida fakiba Myanmar gi Rohingya Muslim taret ngasi more phawa puthoraklaba matungda Myanmar gi authority da haunabi matungina khusinakre Makoi singadudi Myanmar gi tongan ba district tagi Muhammad Inus Apokpa MD Muhammad Sabir Ahmad Apokpa Kavir Ahmad Muhammad Jamai Apokpa Muhammad Sukur Muhammad Salam Apokpa Muhammad Ilyas Muhammad Makbul Khan Apokpa Zarfuddin Muhammad Rahimuddin Apokpa Nizamuddin amadi Muhammad Jarnel Hussain Apokpa Ahmad Hussaini Makoi matau karamna phakibano amadi nahan makai makoi kadaida leibagi haibagi matangda wafam sing thamlakle रोड का खास करने के लिए बुला है हम लोग सिलसिला रंगीवाली तरह में पकड़ा है हम लोग को सर सिलसिला रंगीवाली तरह में पकड़ा है सर पकड़ के 3 महीना सजा दिया हम लोग को 3 महीना सजा दिया अभी 6 साल हो गया है सर तो लेके गया 6 साल 6 महीना हो गया है सर काम के अभी एक जो भारत सरकार कह रहा है मिजोरम का रोड का खास करने के लिए बुला है अभी भारत सरकार कह रहा है गवर्नमेंट को
सिलसिले में रंगारी थाना में पकड़ा है सर। पकड़ के 3 महीना सज़ा दिया हम लोग को, 3 महीना सज़ा दिया। अभी 6 साल हो गया है सर, 6 साल 6 महीना हो गया है सर। अभी ये भारत सरकार कह रहा है, मेरा नाम जमाल हुसैन, अभी भारत सरकार कह रहा है म्यांमार सरकार को, गवर्नमेंट को सब देगा। पनबे याबदी हौकिबा चाही इंग तरा तरेटा म्यांमार की रखिन स्टेट ता लेबाग सिगी लानमीना चथकिबा ऑपरेशन दा रोहिंग्या लाख तरुक लिसिंग मरफु तरेट टोंगान टोंगान बा लेबाग सिंगदा लांजेंग नदुना लेख्रबनी। इंडिया की ओइना टोंगान टोंगान बा मफम सिंगदा म्यांमार दगी लांजेन नरक्तुना संगजफम लौदुना लेरिबा रोहिंग्या रिफ्यूजी सिंग मरमदा हलखिनबा लौखलकपा खोंथांगी मनुंगचना अहानबो ओइना ngasi म्यांमार अथॉरिटी दा खुशिनखिबनी। मोइरांगदा सही हुंफु हेना टोंगान टोंगान बा मसाना सिंगदा ताकपी तंबिदुना लाखिबगा लोइनना इंटरनेशनल अमदी नेशनल गी थाकता सकनाइरबा सानरोय कया पुथोखरबा NIS लाइसेंस फोर्स एशियन गोल्ड मेडलिस्ट कुमाम निपामसागी मखादा ngarang KN सिंह एथलेटिक एकेडमी मोइरांग हाइना मिंगथोनबा एकेडमी अमा हांगदोपगा लोइनना एकेडमी असिगी यूनिफॉर्म लॉन्च तौख्रे। मोइरांगी कंगलादा पांथोखिबा थौरम अदुदा हानगी MLA सलाम गोपाल सिंह एकेडमी की कोच कुमाम निपामसा यावना टोंगान टोंगान बा म्युय क्याना सरुक याखे। हानगी MLA सलाम गोपालना लंदम असिगिदमा कोच निपामसाना लौरुखिबा थौदांसिंग थागतपा फुंगदुखे। सानरोइसिंगनासु थवाई यावना होनादुना लंदम असिगी मिंगचत पुरकनबा होनसि हाइखे। encouraging with sports and a big corner of the world who work over the Bazaki, Vice Mutuna, Toda, who love the music, certain arms in a sports chapatuna develop physical issue for a part, the Tawakal, Tamushu of Lam the music means it Purokaduni. कोच के निपामसा सिंहना सानरोई सिंगना मसागी एकेडमी की मिंगदा थोक्तुना सांगदमनबा कयादा सरुकियाबा ngamlagani मियांगी मतेंगा लोइनना सानरोई सिंगी खंदुना एकेडमी असि लिंखतपनि हाइखे। आंगसिंदी याम तंदिं करम हाइने तौरगा अमुक्तंदी तौचिगें खनबदा अमत थमदबादे तौहम खंगदनि तोमदो तुम पकियन चेमदगी मुजु उरे बदा कोजु खरा हाइजगे बदा खरसु हाइजगे ए नोइनान गइदे हाइगे अने चाही अमरा रोंग खरे हेन पोथादन ले फकना मक्ते आई तोमदे तुम पकियन चेंजबनी हाइबदगी इम्फालदगा तुम खथानरपदगी पोइसन तुम खरगा लौरपदगी खरा हाइरपदगी मोइदम तमदिंगे हाइबदगी तमजबनी। मणिपुर साउथ हनबा अमदी इकोनॉमिक के फिबम फगत हनबदा पब्लिक अमदी प्राइवेट सेक्टर अनिमक थोंग मानना साउथ हनबा दरकार ओय हाइना DIPR की डायरेक्टर हसनाम बालकृष्णन हाइख्रे। वफम असि रेडियन ग्रुप की नौना ग्रिहान CNC अमदी रेडियन रियल स्टेट हांगदोपगी थोरमदा हाइखिबनी। संगाइप्रो निंथेमकोलदा नौना ग्रिहान CNC अमदी रेडियन रियल स्टेट की ऑफिस हांगदोपगी थोरमदुदा DIPR की डायरेक्टर हसनाम बालकृष्ण अमदी रेडियन ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर नेप्रम रोमियो न सरुक याखे। DIPR की डायरेक्टर हसनाम बालकृष्ण नामखाताना हाइखिबदा अचौबा इंडस्ट्री लेतबा अमदी थबक फंगदबगी समस्या क्या लैरिबा लमदम मसिदा असिगुम्बा रेडियन ग्रुप कुम्बा एंटरप्रेन्योर सिंग थोरक्तुना मियोय कया थबक पिबदा नतना इकोनॉमिक की फिबम फगत हननबा होनरिबा से अखोय पुमनमकना पुकनिंग थौगतफम थोई। मालेमगी ओइना अवोनबा लागलिबा सिदा मणिपुर सु सरुक याननबा अखोय खुदिंगमक सुब नोंबा कनबा दरकार ओइ हाइखे। मी अयाम्बना थबक फंगरकांदा थबक तौरकांदा यामना सुमत वखलोजे वाटपदगी विजन वाटपदगी अमदि आई इसागी आइडेंटिटी सी मरमदा अमदि आई याम असर्टिव ओइबो अमगा लोइना डिटरमिनेशन अमगा लोइना थबक से तौरतबा मतमदा कोलैप्स ऑफ इम्पोजे रेडियन ग्रुप की मांगजो ओइदुनी नंग नसागी पर्सनालिटी सु कोलैप्स ऑफ देनी अना this is an opportunity where you can every work, every situation, nuaibo obe, awabo obe, punamakse, loina learning experience na tane. And life has taught enough lesson where you can improve yourself. Failures you face in life is a learning experience where you can correct yourself, rectify your weakness and your defects. Aduga, and that way, if you work harder and harder, improve BJP मणिपुर प्रदेश की स्टेट अमदी डिस्ट्रिक्ट सिंगी चाही की एग्जीक्यूटिव मिफम फंखरब मतुंगदा ngasi mandal singi oina executive mifam ama khangabok BJP mandal gi oina Sorojini oil pump ta leiba party ki office ta pangthokre
थौरम अदुदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की स्टेट सेक्रेटरी जनरल ऑर्गेनाइजेशन पी प्रेमानंद मिते हाने की वाइस प्रेसिडेंट टीएस जादुमनी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की बीजेपी की प्रेसिडेंट एल देवेन यावना मियोक्याना सरुक याखे पी प्रेमानंदना बीजेपी की लेंगागसी इमुंग मनुंगी नत्ते प्रजा मियामगिनी लोकसभा मिखलदा बीजेपी की मिरेप माई पाकननबा होनसी हाइखे फाजन की मियोय अनि थादो हाइबा दावी तौदुना ngarang numitang pung nipalom taba matamda उखरुल पुलिस स्टेशन दा मियोय कयाना नुंग थोमजिनदुना अटैक तौरख्रे थौदोदुदा उखरुल पुलिस की माइकेदगी ब्लैंक फायर अमदी टियर गैस सेल काटुना मियाम अदु लक्षिननब होनखे थौदोक थफमदगी फंगबा पावगी मतुंगिना उखरुल पुलिस ना टेनिशन जिंखाई अमदी लाइसांग कुरेवो कौबा उखरुल की कुइरे विलेज तगी मियोय अने असि केस अमगा मरि लेनना फाजिनदुना थमलुबदगी मियाम इरांग अदु हौरखिबनी हाइरि मियाम अदु लक्षिननब होनबदा कुंतरे सुबा साम राइफल्स ना मटिंग पांगखि हाइरि All Manipur DPC completed of Police Constable Male 2013 gi J-sina satkiba hingnungai dagi satarakiba pung nifunipan gi General Strike asibu saugatpani chingnaba miyoy singna mayang Imphal gi mafam kharada lambi da tayar mai thaduna achat awoksing thingkre थासिगी तांग अनिदा इम्फाल वेस्ट कमांडो ना कोइरेंगई बाजार दा थिबो हुंबगी थबक चथबदा प्रिपाक की मेंबर अमा फारे हाइना पुलिस की पियारो ना थोलक पचरोल अमना हाइरे फारबमी अदुदी निंगोंबम पोइरेटोन अपोकपा एम राजेन जिरिबाम बोरो बेक्रादगिनी हौजिक ना खाबम कोंथादा लेबनी हाइरे अमरोमदा नार्कोटिक्स एंड अफेयर्स बॉर्डर ना थासिगी तांग अमदा न्यू लंबुलेंडगी नुपी अमा हेरोइन ग्राम 250 कोनना फारे हाइरे फारब नुपी अदुदी सिमी हाउकेब मपुरोइबा लालबोय हाउकेब चुराचानपुर गी साइकोटगिनी हौजिकना न्यू लंबुलेलदा लेबनी हाइरे नापना केस अमा लौकटुना मखाताना थिजिनबगी थबक चथरे हौजिक अतेन ब्रेम तलौचरे Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiyu with the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Taret Foods के अनोबा प्रोडक्ट ओरिबा एखोइगी इरमदम असिगी पोथोक यामना हाउबा क्वालिटी लाइन पुथोक चबा चगहाउ बुजिया मणिपुर की मफम खुदिमक्ता याहुन्नबगी पांदमदा स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट कौजरी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी स्टॉकिस्ट सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट ओइबिनिंग मियोय सिंगना पिजरिबा नंबर असिदा कॉल तौबिरउ Taret Foods redefining black rye ब्रेक की मतुंग मैं मुतराम नोकचरे मखाताबा पाउदा थंगाल बाजार दगी कुनिपान सुबा राजपूत राइफल्स के स्कॉर्पियो हुरान खिबा मी अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना गाड़ी का कोना ना फारे हुरालकपा गाड़ी का कोना ना फारबा मी अदुदे नामैराकपम रंजीत अपोपुले खिद्रबा एन सना तोंबा थिनुंगै अवांग लेकाई दगिनी हारे पुलिस तगी फंगबा पावना थासकी तांग अहुमदा थंगाल बाजार दा कुंतरुक सुबा सेक्टर की मखादा लेबा कुनिपान सुबा राजपूत राइफल्स की महिंद्रा स्कॉर्पियो की ड्राइवर ना पोट लेबा संख्रिंगैदा गाड़ी अदु मांगखिबनी हारे गाड़ी मांगख्रे हाइबगी रिपोर्ट सिटी पुलिस दा पाउ पिबदगी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की कमांडो ओशी बी लुंथंग वाइफाइना लुचिंगबा बिष्णुपुर पुलिस अमसुंग बिष्णुपुर पुलिस कमांडो की अपुनबा कांगबो अमना तिदिम लंबी की टोंगान टोंगान जगादा अचटवोक्सिंग चेक तोबगी थबक चथबदा हुरान खिबा स्कॉर्पियो नि चिंगनबा गाड़ी अमा इम्फाल दगी बिष्णुपुर रोमदा लाकपदा पुलिस ना गाड़ी अदु खामनबा खंगनबदा गाड़ी अदु खामलमदना मफम अदुदगी थौरगा चटखिबने तुंगदा बिष्णुपुर पुलिस की कमांडो कांगबु अमना थत्तुना गाड़ी अदु चेक तौबदा थंगाल बाजार दगी हुरान खिबा स्कॉर्पियो अदुनी हाइबा खंगलखिबने पुलिस ना केस अमा लौखचुना मखाताना थिजिनबगी थबक चथरी हाय
Swaz Bharat Mission gi sarukam oina Jiribam gi District Hospital Complex da Shiv Sena Manipur Unit na lamtu sengbaga loinana complex manung amadi Jiribam Police Headquarter gi akoibada u chara kaya thakre. Tharamadda Shiv Sena Manipur State Unit ki President and Tombi Jiribam gi SP M Mubi Additional SP Basulal Jiribam gi Chief Medical Officer E Okendro na chingbana miyoi kya na sarukya ke. Shiv Sena Manipur State Unit ki mihut kangbu aduna Jiribam District Hospital gi phibam su yengsin ke. And Tombina, Jiribamgi ecosystem Nana Thamnanaba, Uthabaki Tabagasi Paket Hai ke. Nipan Mapan Taragi Manung the Kitang Masitagi, Akogi ecological balance sama. Migo Nariba, Akogi, Tanaba Tanaba Yadrabado, Mariado, Madu, Pagana Honabada, Matin Kitang Wagana, I Admina Taujari. Mayay Kabanisa Chabalebla Haina Ngarang Numidang Hairok Part 1 Apunba Committee na Sinduna, Hairok Kulgia Koibada Mairagi Kongsat Amasat Kre. Hairok Part 1 gi Haitu Pokpilekai Dagi Haukibab Mairagi Kongsat Aduna, Hairok Part 2 Amadi Hairok Part 3 gi Mafam Singh Chatke. Yu Yon Balebla say, Guli Chabalebla say, number 4 Kapatokla si Habana Chingba, Kolau Kaya, Kongsat Aduza Lauke. Sarugia Kibamio Amana Fundurakpada, Hairok Kulda Mahusaga Manadaba Monda, Naha Oidiba Mui Kaya. May Kabanisa Chaba Hengalakpa Ashina, Landa Madongi Miamda, Mi Pai Pokale, Asigumba Kaya, sitting Nanaba, Akoipuna, Honamina Batangi Haike. May Kabanisa Makan Kayana, Henjilakuna Moraga, Tungizati, Naharon Kayama, Puchi, become no Kaya, Kibalaka, number 4 Kapan is other number, Adugo Guli Saba, Adugo Zoo, Tapamayam, Sine Henjilakuna, Kunna, Sita Ladipa, Tungizati, Jubian Mayamsi, Maxilla Kaya, Akibisiki, Mutana Mata, Hairo Palan, Apun Malum Silaraka, Hairo Kimapam, Matata Nisa Saba, May Kaban Saba Yaro. Ngasi Infaliski Isikhada Garden Care Service Provider na Sinduna Mission Organic Value Chain Development Northeastern Region Agriculture ki Makada Mobilization of Fixed ki Training Program ama pangthokre. Lomi Lamjing Bamarop Isikhagi member kun mangana sarukya ke. Expert singna Hauzi Paikaliba Organic Fau Putopada Tengnariba Awabasing Fau Loklaba Matungda Paikadaba Taushil Taurang Singi Matangda Takpi Tambike. Badu ay isin pangdabili nakara kudong jadaba amadagi lepaga mathang di chahi gi June July ta ay long pal kodeba porsa ani ne bakon je legador je aiga se ay ni kan thada nakara kalen anam bisda ay kholi matung je thagre ri thana ki thabasda na ay kimiten ji season da tha baba pesticide insecticide chemical ji hapaga di madu takoi tokani da singya Ngarang Chaurakna Nungtil Pung Ohumakairom Tab Aduwaida Thawal Police Commando Amade Kuntaruk Suba Sam Rifles ki Apunba Kangbu Amana Kongba Uchekon Lai Moribadagi Pripaki active member ma Fare Parabami Adudagi explosive packet taruk container taruk Honda Activa Ama Amadi mobile phone Aniga Konana Fagale Pagalabami Adude Ningombam Ibohol Mitei Apopo Deven Kongman John Tudagini Makatana Wang Bahong Chatabada Mu Anisu Fare, Makoising Adude, Wahangbam Mani Mukta, Elias Mani, Apopole Kidrabat Narahari, Kongba Uchekon Lai Moriba, Amadi MD Sanayay, Elias, Waris, Apopole Kidraba Babu, Kwakta Tingle, Lekai Dagini, Haina, Police Tagi Pangba Pao Oman Haidi. Mapan Suba Sector Gitaramanga Suba Sam Rifles na Sinduna Free Medical Camp Amangasi, Kongampat Mantri Lekai de Pangtukre. Free Medical Camp Adu Posangbam Jila Parisat ki Adaksa Bobby Devi Amadi Youth Club na Mating Pangke. Assam Rifles ki Dr. Kayana Sarugya Kiba Free Medical Camp Aduda Lem na Hidak Langtak Singsu PK. Hauzek Maroy Bapau Amu. Nung sinabi nupi hatpagi matangda soibam danabe court na maraleri haina lautukre. Amadi traditional right ni haiduna lamnaki sa ujek phaba hatpa amadi yonbagi thabagasi aranbani haina principal chief conservator of forest e angami na haikre. Hausi phawagi wani dia simna pizal pawmata special jare yeng tabiri basibam kahna